Be me sé tríchas muinach a géir imitach scoil ar a bhacam haris na blianachin agus na cumas na hacha. Ha mór an ar a gáiltro elam tro bhí na Gaelic a bhí cumasach tíide go héicas agus na bhíomh ical ar a dhiobh taich. Mi sé Flora Guidi agus ha mi nam ceannard ar Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh in Eilean Sgitheanach. Ha mi smuinach a gur uiacham an na Foghlam a riamh agus ba mi ar sonna bhí na mi Tidsear. Ba nuignar as a hiad chlásacham. Achalas a céit ará stichbla na fichiad ha sin ar an thuamhas ar tidsearan. Ha nópar eòlach a thula lá. A ha mi smuinach a gá hín ha mi chria an na bhí léasachar a Gaelic. Agus ha mi faracin gynnaringin seo dhéanamh ans mas clasichan agus ans mas scoiltean Gaelic. Agus é tuchal go na hasin ar a dhéanamh. Ma ha sé ver san tíana hicas Gaelic na bí ical ar a dhiobh taich.